Ofundisayo uVibhakshni Maharaj. Ngifuna manje sike sizame ukusebenza ngama-30, 60, 90 triangles. Ncese, njengoba sengikubhalele lapha njengoba ngikudwebela, ngifuna sike siwabuke kahle ama-30, 60, 90 triangles. Azosisiza ukuthi sikhombise ukuthi amasayidi akhona, ama-ratio akhona ayefana. Yabona, ngifuna ukuthi sizijwayeze nje ukuthi senze ibalo eningi ethintana nama-triangle ngoba uzozidinga kakhulu esikoleni, uzidinge kwamaklasi akho ama-geometry, uzidinge kwamaklasi akho, yabona nje amazinga bayihamba ngokunyuka. Like i-triangle yami yokuqala engiyivulile laphaya, ngafaka nophawu lokukhombisa ukuthi 90 degrees. Ngase ngathi 30 phakathi ngathi 60 ngale, okucacayo vele ukuthi kumele kube njalo ngoba u-90 degrees phela nawo naliya uphawu lakhona ukusho ukuthi base kuhlangene konke kuyibamba laphaya ka-180. Ngase ngizipha-ke laphaya ngaphandle ngithi ngino-x, phinde ngibe no-x over 2, ngibe no-square root of 3x base over 2. Ayithi ukudweba esinye isibonelo singasebenza ngaso. Ngine-triangle yami la, ngithi A ngapha, ngithi B ngapha, ngithi C, ngithi A, B, C, i-triangle yakhona. Ngibona ukuthi kuyalingana na noma umuphi umqondo esingawuthatha kulo mdwebo wethu. Usibone? Ngithi x la nangapha, ngithi x. Ngibhale ukuzama ukucacisa ukuthi imigqa yami iyalingana. Imigqa yami yaso yayo lemdwebo ngithi iyalingana. Base ngiyehlisa nje altitude lapha. Umuqa engizowehlisa ngithi ba phansi, uvuleke, senginani. Sengizithola nginani nama rights engilavulekayo abemabili. Senginama angle amabili phambi kobuso bami. Engoba ngenxa ye-altitude lengiyehlisile, umuqa nje olaphakathi nendawo engiwehlisile. Asiboneke manje ukuthi njengoba senginama right angle ngokufana lapha ngino 60-60, nalapha u-60 wethu usuqaqene noma usuhlukanisiwe wabambili. Ngizobiza lo muqa wami engiwehlisile we-altitude njengo D. Ya, ngizothi D impela ngoba sisebenzise u-A, B no C. Ngakho sale sengidlulela nje sengithi D. Asibone ukuthi yona lemigqa le ncese yona lama triangle ethu siwaveza ukuthini noma sikhombisa ngayiphi indlela ukuthi anama ratios afanayo thina sizama ukuveza la. Uyabona ukuthi 60 wethu usuhafulekile. Usuhalf lapha ngobani ngenxa ye-altitude evesene sayehlisa sayikhomba phansi. Ngithi ukuveza noma ngehlise ngithi nangi i-angle ya ABD, uyayibona ya ABD iyefana noma iyelingana ne-angle yethu ya CBD. Iyefana noma iyalingana ne-angle yethu yani ya CBD. Uma kunjalo ke sesingaqala sibone ukuthi sisebenza kanjani yini esihlanganisayo yasibona. U-A no D, A no D kanye no C no D, uyabona ukuthi bahambisana ngomuqa obolekene usuke wahlukaniswa i-altitude yethu kodwa bahambisana ngokubolekana umuqa. Siyazi ukuthi singafaka sithini u-A no D lapha singibiza ngani x over 2 kokubili u-A kuya ku-D nalapha ya ka-C kuya ku-D singabambisa ngobani ngo-x over 2 kokubili. Siyabona nalapha phakathi ukuthi kuba ubani kuba u-30 ababili ngenxa yani ukuthi u-60 vele lo kade uhlanganise kuyi-triangle eyodwa ngenxa yokuvuleka kwe-altitude yethu sesikwazi ukuthi kuvene kube njani kube u-30 nangale kube ubani o x over 2 x over 2. Uyayibona ukuthi right angle lethi ibhekephi
ibheke lapha yakhona la sibhale khona x ukuthi i-hypotenuse yethu ke singathi ishona khona le phezulu. Kanti futhi uyabona ukuthi u60 wethu nawo lo uqonde phi ukubheka ini i-altitude yethu le engizama ukugcizelela noma ngasafaka ngomunye ibala engizama ukuyiveza ngizama ukuyigcizelela. Esizama ukwenza ke lana ukukhombisa ukuthi ama-angle ethu noma ama-ratio akhona ayefana. Sizama ukuveza lokho. Mangithandile ke ngabe sengibhala u-b squared bd squared plus x over 2 squared equal x squared. Kungani ngisebenzisa o-x squared? Ngobani? Ngoba ngingafana ukuthi ungakuphinda kabili lokhu ngobani? Ngoba sisebenza yebo ngama-triangle amabili esiwavezela kodwa afana ncamashi. Uyakuzwa lokho afana ncamashi ngakho sesingavene singasimosheli nje isikhathi sivele senisidedele maseshana sithi squared. Sesino bd squared plus x squared over 4 equal 4x squared over 4. Asibone ino bd squared sesino 3x squared ezansi sino 4 sibe no bd no square root sethu sika 3 sizama ukunqanda indaba yethu ya x squared base u4 wethu lona ke siubamba lapha ngo2 ngoba isigwebo sinaso samhlaba sikusuke sibe u2 okusho ukuthi singayibamba lapha ekutheni uBD wethu uyisigwebo sika 3x over 2 kalula kanjalo ama-angle ayafana.